mina futhi into engitshela into engifuna kumuntu wami ukuthi ayeke into ayenzayo emsebenzini yokujona nabafana yeka ukujona nabafana uma ngiyakwazi la imhlola yami ukwenzile lokho hayi ngiyalingwa ayibona la kuwena siselehle lapha endlini hayibo ngiyalingwa ungibizele yona into ongibizele yona la uzongithuka la ufuna ukukhuluma nawe awukahle nawe ndoda awukahle nawe ongihlukane nawe ungibizela ukuzongithuka la uzongithuka la yebo uzenzani uyangijwayela thola usimwani awusangizwa ula nabanye abafana okay mhlambe uyangihlambalaza lo muntu emsebenzini uyangihlambalaza wena yani yabona manje angisazi ke ngizothini baba umama uveza ukuthi uthe khona wena udila ne-chocolate box iqiniso lelo uyakuphika yini uyakuphika kwenze lutho uyakuphika yini baba ngineproof lokho mina ngineproof lokho uyakuphika yini baba ngiyacela ngizoprovela yazi ngizoprovela manje ngiyacela mfethu awungiprovele yonke leyo nto wena mfethu uyangisukela uzoprovela uzobona mfethu uzongcola kodlala ifilimu uzobona ngicela baba ngicela ungazi uzoprovela ufake nalento yakho la nawe uyangibamba ngiyeke hawu uzoprovela mina hlala phansi mfethu sikhulume kahle baba umama usola ukuthi wena uphuma ekhaya ngoba naku ubhizi nabanye abafana and mengabe nilala ubonako nje ukuthi uye kusimwani ubuke udile ne-chocolate box uyangisukela yazini uyangisukela bafuza ngcola kunodaka la ngiyacela yes yazi into engizele lana ngiboni man yazi angiboni kanti ulako lingaka mfethu wena selidalwa yini bale amaqiniso uyangithuka amaqiniso azovela ekugcineni uyangithuka thola ngiyakutshela yazini akaveze lo proof leyo yazi ukuthini khona i-VN ngakusendela yona leyana ngasendela umngani wami obabona nje straight ngoba ukade kusola lokho vele kade kusola lapha e-ofisini kade kusola wena mfethu uyenzelani leyo nto mfethu uyangisukela bhuti yazi uyenzelani uyazi uyangisukela manje njengoba ethi umama unofakazi uthini kuloko akaveze lobo bufakazi nginabo nami ubufakazi wanginikeza ubufakazi ukuthi ke nihlangene la niyazana bengazi uzophika vele akuthoni ibhubesi bengazi uzophika awungivezele lo bufakazi awume nawe awume nawe Mbukele masikubingelele sikwamukele kuphi na kuphi la ubukela khona le channel siyibiza ngokuthi Umjolo Show. Igama lami ngingodlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo olithola khona la ekhaya ku channel siyibiza ngokuthi Umjolo Show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangoLesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike lapho njengoba nango Thursday ngo Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ngo Thursday ekseni ngo9. So wena into ongayenza nje ukuthi upressile lo subscribe uzothola notification ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcinike lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobe donate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi
bazithola. Akugcine-ke lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuphoste ey'nkundleni zokuxhumana. Ku-wrong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe omunye uzoyibuza ukuthi why ku-wrong. Ku-wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje, so sizwa u-YouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta ey'nkundleni zokuxhumana, lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company, kanti mengabe abantu bebaningi beza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi, uDlala Matifana lo aningibonini, angilwi nani, ngiyalungisa. Namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela, siyenze ihambe kahle, siyenze ibe right. Niyazi ngicele ngani, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku 60k subscribers, okusho ukuthi sikhula nawe, bo ukhona siqala, usasekhona namanje. Asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye, khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani, njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.